Assalamu alaikum tanıklar. Amanlar Ümit Kızılkaya şehrinde Maşina Bazar'da 8 yanvar Bazar gün birinci bölümde Tiko, Matiz, Jubilee Tartas. Matiz 2 dağın. Жыл 2003 акчасын сүйлөшөткөн сай вариант жок. Машиналар кайрыласыздар. Канча деп атат экен? 230 миң. 230 миң. 230 миң кем бар дейт. Санжартыбы? Санжартыбы. Көрүп турам. Уста кыртта турган жери барбы экен? Уста кыртта турган жери. Usta kötü turgan jeri. Var. Bagajda jichen nimesi var da, zamoktun nimesi. Boldu. İşi var da. Almashtırıp koyuş керек. Arkanғы замогуда азмат иши бар экен, аркан капоттун. Калган жагы жакшы экен. Бүгүн чыгат да? Бүгүн чыгат. Matiz 2. Жыл 2003, 220 миң экен бул. Машиналар кайрыласыздар. Номерларын көрсөттүк. Ой, там Matiz 1 турат. Аппак. Жыл 99 экен, 100 миң, 180 миң машиналар кайрыласыздар. 190 эмес. Коробка механик окшойт. Нөл алты. Атайын маалымат кагаздарына айтып берем. Эжектор азыркы учурда машина жүрүп турат. Ичинги салонун көрсөтүп кетейин. Мына ичинги салондору иштери дагы таза. Машина базар. Аласыздар, минет экенсиздер буну төлкө бензин куюп алып, артасы жабып. Муну канча деп атасыз экен, берген? 200 миң сом экен. Номеріңізді айтыңызшы? 74 менен 68 47 52. Жыл қанша мың? 86. Жыл 86. Вариант болу? Шытыр. Шытырға сүйлөшөткөнсүздөр буну. Ал жақта тикө турат. Айтты, автомат тикө турат. Жыл 96 экен. Жыл 96, объем 0, расход 5-6. Акчасын жазбаптыр. Мына ушул номерлорго кайрылат экенсиздер. Тикө жаккан болсо, азыр мен силерге басым билип берейин. Assalamu alaikum aka. Qancha деп атасыздар? 150 kam var. 150 variant болу? Жоқ, наличка. Вариант жоқ дейт. Наличка, коробка автомат. Мына тикон басын билип коелу. Qancha деп ататкан бул тикону? Жыл 95 экен, объем 08, коробка автомат, акчасы 150 миң экен. Атымен бар дейт. Ошол номерге кайрыласыздар тико жакта. Эшиги жабык. Менің оғы вақытым да правда. Direkt olmazsa arkadaşlar maşın aldık da biz ki. Balonlardan sar. Qanday mashina oldi?
Onu aytishga bo'lmaydi. Aytavering. Yo'q. Sirvi. Yaxshi taptasizmi? Bo'ldi. Ona kelganda. Aman sizlar o'da yaxshi. Adaqlar Tiko turadi. Tiko qancha o'tadi ekan? Bahası 130 ming so'm, yil 96. Variant yo'q. Mana shu nomlarga qayrilasizlar. Andan bir Matiz 2 buldağın. Yılı 2010 eken. Karabka mekanika, akşasını söyleyecekler, variant yok. Noş nomları hayırlasar. Hazır bahsını bilberem, bağırdılar kızıktırgan. Sağlayalım, kaçaydı o tasar aka? 250. 250. 250 ming so'm deb atadi ekan buni. Abalı yaxshi. Matiz 1 turadi ana alında. Bu Matiz 1'den bir sizlere ko'rsatib ketaylik. Yıl 98, Karabka mekanika, bölüm 08. Mana shu nomlarga qayrilasiz, men ularni ko'rsatib qo'yaymi? Hazır basın bileyli endi. Assalomu alaykum, qancha o'tasizlar? 160 kam. 160. 160 kam var deydi. Aşağı bırak, tatlı aşağı bırak, patlıcan aşağı bırak. Tatlı. Mayte Tiko turadi. Kızıl süette, yıl 98, akşası 200 ming ekan. Mana shu nomlarga qayrilasizlar. Assalomu alaykum, variant bor? Varianti yo'q. Variant yo'qmi? Bo'la turgan 200 ming. Yo'q, kammi bor. Kam bor ha? Usta ko'rsatib turgan yeri bor-ku? Usta ko'rsatsang ham benzin qo'y deydi-da. Vallahi. 200. Kam bor ekan. Mayli kam. Mayli. Matizeki Koreya Yılı 2001 Karabka mekanika Aktası 230 ming kemi var kichine deydi. Variant yok. Mana shu nomlarga qayriladi ekan. Onun ödüsü Tiko Tratlı süette. Yıl 98, Karabka mekanika 130 ming ekan. Mana shu nomlarga qayrilasizlar. Variant bor aka? Variant yo'q. Variant yo'q. Variant yo'q ekan bunun. Matizeki dağın. Kulak süette. Yıl 99, bağısı 200 ming ekan. Şu nomlar qayrilasizlar. Matizeki жақса, Karabka mekanika. Aytdi. Marka turadi. Lekin nomerni yozib qo'yib turibman. Kimdan ekan? Baz 2107. Yıl 2008, Zabion 1.6, Rafa 78, Karabka 5'lik ekan. Bağısı 150 ming. Mana shu nomlarga qayrilasizlar. Oldu. Antikalar turadi.
Natiko'dan da başlayalım. Bu kızıl süvette. Maaşın olarak kayırlat ekensizler. Yılı 95, bağısı 150 min. Şurada gel abi. O başla. Eski çavuk. Bunlarla dağın bir kızıl tiko oturады. Bugün yıl 98 eken. Bağısı 150 min bunun dağın. Jilt eken bunun da. Bundan sonra olarak kayırlaslar. Bana şey kurtanıp. Mana 4 kolonu birde jilt kolonu. Onda da sistemi oturады. 07 Vaz 2007. Yıl 2011, abiyon 1.6, Raspa 78, Karabukka mekanika. Akşasını жазып алып тұрып, сізден бе? Yok. Сізден емес пе? Номерін көрсетіп қоя берелі. Жақса çalып сұрайсыздар. Болды, азы оқ, нексен енді тартылады екен? Қанша артуы? 61. Қанша артуы? Жыл 2002. Ақшасын жазып аптыр. Машина оларға қайырластар. Саған өлегім әке? Қанша деп отас? 170. Вариант олы? Вариант қандай? Машинаға машина пұл жағыдан бөліп беріп. Бар жоғы бар екен. Машина алмастықсаңыздар ам, пұлды бөліп берсеңіздер ам бол өрет екен. Euro'dan tartib ko'rdim. 04 21.04 жыл 2012 екен. Karabukka mekanika деп жазасыз мен балаларым біліп берейін бұл жағын өтіп. Kanal ekan. Қанша артуы? Hozir tortib qo'ygan Sanjarbek. Болды. Qo'y. Assalomu alaykum aka, qancha deb o'tasiz? 230. 230. Variant to'liq. Birinchi. Nomeringizni qoldirasiz bunda? 776 mi? Qancha? 776 03 08 97. Oldu. Şunu xayrlasa 04 chaqsa. Yo'q, 04 taptaza ekan. Jildirab ko'z zalatqa. Manten 07 turadi endi. Bu 07 ni qancha deb o'tadi ekan bilayli. Yılı 2012 250 min ekan. Noşun nomları qayırlaslar. Assalomu alaykum aka. Ustoz ko'rsatib turgan yeri bormi? Yo'l qaydash kerakmi? Yo'l qaydash kerak deydi. Mati tartib qo'yildi, Mati Zekini qora svetdagi. Mati Zeki Karabukka mekanika 170 min ekan bahsi. Bunlar eski nomlar 07 74 37 28 28 nomlarni qayırlat ekansizlar. Mati Zeki жақта çalып turaylar bahsin. Bunlar içki salonları. İşlerden taptaza. Matizic
Жыл 2009 экен, объем 08. Акчасын жазып аптыр. Мына ушуналар кайрыласыздар. Сиздерден эмеспи? Канча деп атасыздар? 400. Багасы 400 миң экен. Нечеге жабык экен? Onu ben patlı koyayım. Aha болот. Öyle öyle bizden bak. Böyle ot. Dagın bir Matiz 3. Жыл 2005. Bundan aksatın жазып alıp bir. Sizlerden emekli? Çok. Kaç kanal? Sancar tuğu? Kaç kanal? Ha, YouTube'dan. Bugün. Matiz 3. Bunun da aksatı жазып alıptır. Bardıq Matizlerge ne bu aksaların жазып koygan emes. 380 bin oğlum. 380 ming mi? Kança? 380 ming. 380. 380. 380 ming eken bu. Жыл 2007. Varianttagım var eken. Mına uşundan kayırılasızlar. Коробка механика. Bunun aşağılar жазылып отыр Matiz 3'tün. Matiz'deki mamut kağıdı жоқ. Bularında mamut kağıtları жоқ eken. Matiz 3 bu kızıl tüvette. Matiz 3 жыл 2008 коробка механика бағасы 400 миң дейді. Вариант жоқ. Қайсыңдар? Ол да азыр. Вариант жоқ. Носын олар қайырластар. Matiz 3 жақса. Жоқ, машинаға сөз жоқ екен. Мына іштерін көрдіңіздер бе? Тап-таза бар жоғы. Бұл жағыдан. Ayttan bir Matiz 3 gördüm edi azıraqta. Matiz 3. Bu Matiz 3 qancha жатат ekan? Ақшасын жазып аптыр. Ayta bir tüko çıkıptır kızıl tüvette. 250 ming deydi. Коробка автомат. Машиналар кайрыласыздар. Жоқ, машина сөз жоқ екен. Жылдырап тұрады ба? Ешігі жоқ. Onda da dağın bir tiko oturады. Бұл тиконun бағасын қанша жатады екен? 196 екен, 130 миң екен бұл. Машиналарға қайырласыздар. Вариант болу білейлі екен. Саған не екен, вариант болу? Жоқ. Вариант болуйды. Вариант жоқ екен. Бұл жағы дағы бір Matiz 3 қара светті. Бүгін Matiz 3-лер өзі көп келіп тұр базарға. Жыл 2005 ақшасын жазып аптыр бұнда. Айтты машина бағылды, адамдар үйіліп қап тұруға. Азыр білелі қайсы машина бағылдады екен.
Qancha qildingizlar? Qancha qilishlar? Qancha? 4 ming qilishlar. 4 ming qildim shu vaqt o'tdi tikoni. Adamlar doğru yaptır, tatkanı boy yeter. Na, 6 ming salaş odattın. 4 ming kısa 110 ming belge de turadı şu tikova. Na 105 ming kılıç dendi. 5 ming talaş duruşat. Matiz eki. Ne demek? Жыл 2006 екен, объем 08 250 миң кеми бар дейді. Мына ушунулар кайрыласыздар. Абал өтө жакшы дейт. Ичин ачып көрсөтөйүнчү. Мына ичинде салондору. Колонкасы жок экен. %06 var cina bir %06 Jılı 98 eken bağısı 130 min Noş nomular kaylaslar 07 78 611 614 nomularını Variant olarak Hır koyulup tat Hır tartak koydu Variant çok eken 05 Kızıl süvette bu. Vajina bir 05'te Jüyle 91 Abiyon 15 Raspa 78 Karabka 4 talik almaş dolduru var 120 min eken bağısı. Mına uç nomulara kayırlaslar 05 şaksa variant neleri var eken? Ne oynayacak? Variant maşinalarga Mal sal at pat var jaga bol öğretmeydi. Mına içki salonları Art jagadan